Уште од крајот на 90-те пишуваш за проширување, за некако исти теми. И јас сум во истото, некако не успеваме да излеземе во една нова поквалитетна фаза кој ги трансформира овие наши општества. Како ти се чини, има ли шанси од тој вуд да излеземе? Kad je Hrvatska počela pregovore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, pitali su makedonske kolege za savjet, jer je Makedonija krenula na putu prema EU prije Hrvatske. Hrvatska je već 12 godina članica, a Makedonija još nije otvorila pregovor. Nedavno sam bio na nekoj konferenciji gdje su Ukrajincima, Crnogorcima, Moldavcima svašta obećavali, velika potpora proširenju, novi momentum, i ja otvorim svoj kompjuter i vidim da sam pisao tekst da je Europska komisija zaključila da je tada FYROM ispunio sve uvjete i preporučila otvaranje pregovora o članstvu. I taj tekst je napisan 2009. godine. Evo, sad smo u 2025. i još nisu otvoreni pregovori. Tako da Makedonija, nažalost, je tragičan, ja bih rekao, slučaj. Ok, puno toga je Makedonija sama odgovorna, što nije iskoristila razne momentume, ali s druge strane isto je dokaz da i kad ispuniš sve uvjete koje su formalni, ne znači da imate garancije za ići naprijed. Tako da istina je da se promijenila u Briselu dinamika oko proširenja, da više nisu toliko skeptični i protiv proširenja kao što su nekada bili, ali istina je da je danas 27 država članica i svaka ima neki interes i pokazalo se da im se može, kako kažu, zašto to rade, zato im se može prepreke postavljati u procesu proširenja. Dakle, uz sav pozitivan momentum, uz svu veliku potporu, jedino primjećujemo da malo Albanija sad napreduje puno brže, Srbija nije ništa otvorila već više od 3 godine, Kosovo nema status kandidata, vi stojite tamo gdje ste bili još prije 15 godina, Crna Gora evo zatvorila neka poglavlja, čeka sad ići dalje, ali dakle osim statusa kandidata za ove 3 države koje nisu bili niti u orbiti oko proširenja, dakle Ukrajina, Moldova i Gruzija, i status kandidata za BiH, nema drugih konkretnih rezultata u ovih 3 godine, a toliko se puno govori o proširenju.